خوشک و برایên hêja dema ve xweş be. Di 24 Yenayîr 1993 li Enqerê bûyerekî terorê rû da. Qurbaniyê vê bûyera Hanê jî rojnamevanê Tirk Uğur Muncu. Gelek kesên Bakurê Kurdistanê ê nifşên salên hefteyî heşteyî notî dibin ku Uğur Muncu nas bikin lê ê kesekî piştre çêbûyî nas nakin. Entelektüelê Kurd li Bakurê Kurdistanê jî ê digel PKK ê li dijî PKK Uğur Muncu nas dikin. Uğur Muncu hat kuştin gelek kes behsa yani tawanbarî diçû ser gelek kesa hinek rêxistin jî hinek rêxistinên İslamî gotin ku wan wî kuştiye lê di dawî de heta PKK jî tawanbar bû. Ez ê bêjim çima PKK tawanbar bû di vê vîdyoa Hanê de. Li dawî Sedat Bekir behs dike dibêje Mihemed Agar berpirsê ewlekariyê dewleta Tirk ewî Uğur Muncu kuşt. Çima Uğur Muncu bikuje? û çima di wê salê de? Çima di notû sisiya de? Uğur Muncu pirtûkekî amade dikir navê pirtûka wî Dosya Kurd. Di beşekî vê pirtûk ji du beşa pêk tê beşekî wê bi tevahî li ser PKK û li ser Ocalan radiweste û behsa têkiliya Ocalan û dewletê dike û têkiliya Ocalan û mîtê dike. û Uğur Muncu di wê demê de yanî wilo di pirtûka xwe de û rojnamevanekî nizanim istiqsayî bi Tirkî çi tê yan jî bi Kurdî me re dikare çi bêje rojnamevanekî wilo naskirî bi navûdeng û ji xwe razî û têkiştî. Behsa di wê pirtûka Hanê Dosya Kurd behsa mijara PKK û mîtê dike mijara Ocalan û mîtê dike. Di nava vê mijarê de du kes wilo xwe didin pêş Necatî Keya pîlot yan jî ê ku min di vîdyoa berî wê de jî wilo behsa wî kir û Kesîre Yıldırım û Ocalan. Behsa van her sê kesê han tê di pirtûkê têkin min pirtûk nexwendî lê me hinek nivîsên ku li ser pirtûkê hatine behsa wê dikin min xwendî û di dawiya vê vîdyoyê de hûn ê hin linkên jê dera biçekî bibînin di vî warê Hanê de. Uğur Muncu di nivîsekî nivîsî ku wekî ku pirtûka wî nêzik bîye. Ew ê were çapkirin di heştê Yenayîr çileya pêşîn nivîsekî di rojnameya belkî Cumhuriyet bi rojnameyekî tirka di nivîsandiye behsa pirtûka xwe dike ku nêzik ew ê pirtûk da yanî li ser vê pirtûkê dixebite û mijara vê pirtûkê çi û behsa wê dike. Agahî dide di ndirê vê nivîsa Hanê de agahî dide. Di heştê çileya pêşîn 1993 û di 24 çileyê de tê kuştin. Çavê jî tê kuştin bombeyek li ber derî wî bombeyekî wilo pê de diteqînin û ev rojnamevan tê kuştin û belî ku pirtûka xwe bi dawî bîne. Çima min behsa vê meselanê ji ber gelek kes wilo yanî Uğur Muncu gelek rexne li conteya 12 Eylûlê kir. Piştre dê pesnê wê da di ku dewleta Tirk ew ê yanî hilweşiya eger ev derbeya 12 Eylûlê çêne piştre dîsa rexne kir. yanî wekî rojnamevanekî dixebitî rojnamevanekî rexnegir Uğur Muncu bi vî rengî bû û hat kuştin. Guman diçû ser PKK jî ku ev Uğur Muncu behsa Ocalan û PKK û dewletê têkiliyê di navbera
هردو آلیا دو بچوا بچرنگی بشی عولی وقت مگوتید پرتوکا خود بحثا به مثلا بشی دو بحثا يعني روشا كردا وسرلدان كردا وتشتين كردا تشبيه تيكريه بارتي ديمقراطي كردستان وموساد واسرائيل بحسب مجارة هاني جيدك اور موجود برتقال خود هنا قمان حتى تشوكو موساد وی کشتیه اور منجو کشتیه اجبر کو وی سری هانی در دخینه بس اف نه يعني نه اجبر کو هن صوباين يعني هن برپرس موساد پرتوکه کی تایبت لسر تکیلین پدکه و برزانی و موساد چیکری یعنی نتشتکی سر بو بلکی اور منجو نه یکمین بو اف پرتوکه نسروان انفرماسیونه في دوسيا هاني دوسيا تيكليم فداكي وموسادي ده الاسرائيلي فرتوك در يعني شلومو نكتبون فرتوك اكيد سربي نفسان دو يعني وموسادنا تشوينا كوشش بر في فان تشتي هاني هاتبون عسكرين يعني اب مثلا اب مجارة هاني هاتبون عسكرين كسن اسلامي شي يقولوا بحث ذكن يعني او شي دمينه كي دمينه بككي ودولت اف ناوی چی نجدت سادات بکر اوی بحثا و مجارا هانی جدی که دویجه محمد آغار دبی دولت ویا چما دولت وی بکوجه جبر دولت جبر چه دترسه يعني دولت تخوازو خوب پاریزه و جلان ده پاریزه کی ده پاریزه جبو چوی دولت رابه وی روشناموانی ترکو بحثا لگوری نرینا خو لگوری انفرماسیونی خو و لیکولینی خو دبیجه اوجلان آجان دولت یو و PKK علاوه دولت ترکیه جبر وی يعني ناس کرنا وی تشتهانی چم ترسیه خال سر دولت ترک تی آوکرن اگر تشتکی ولو هبه دیمه کی دولت ترک و کی دولت لپیشیا دیروکی لپیشیا جواکا ترک لپیشیا گلی ترک توان باره علاوه کی چه کریه که حق واسه عسکری ترک هاتن کشتن حق واسه و همولاتیان کرد هاتن کشتن دیمک اف دناف دکوانا ده اف بلایا کناوی وی PKK دولت ترک چه کریه اگر اف مثلا راست به اگر نه راست بجی لگوری هن کسندن جی دویجن و جلان جی دویجن و جلان جی تیکیلی خو دولتی نه بشیر لیو جلان دویجی می دولتی خاپان مل سرپشتا دولتی و اف کسین که دولت دناف مده چاندو بو موان وکی آلاو بکارانی و اج دولتا ترک که خود دسپیره 400 سال میتینگری وکی دولتا عثمانی و هفته 8 سال وکی دولتا ترک وکی کومارا ترک عبدالله اوجلان بمجیه خو بزانبونا خو بجیربونا خو بکور و دوربونا خو دولتا ترک خاپان اوجلان بفیرنگی یعنی لگوری ادبیات PKK و دیروکا PKK کو مجده اوجلان بیزی مد پرتوکیت خواندی و اوجلان وکی کسی که جی دولتا ترک زانتر جیرتر بمجیه خو مستر و کاری بو دولتا ترک بخاپین افتشت یه اشکره ده پرتوکو ده انالیز اوجلان ده دیار کرن افجی دو بکو راست به دو بکو سروکی بریز عبدالله اوجلان سروکی PKK وی آستازانه بونی ده بکو کار به دولت ترک بخاپینه اگر بری دولت ترک خاپاند و اختا هینا بچوب بو هینا جوان بو دیمه کی دکارن هاجی دولت ترک بخاپینه دهندری امرالی 20 سال 21 سالی وی دخوازه يعني دولت ترک دخاپینه دولت ترک آکوید پاریز دولت ترک روزنامه‌وانه کیو کی اور موجود کجه و لی برپرسه کی کو قاشو يعني دناف دكوانا ده سروكي ريخسنا تروري ده دولت ترك ميت هيزن دريائي هيزن عثماني 20 ساله اوجلان ده پاريزه
افجي برسي يعني ابنا تشتكي ولو جريزي ولو كسين دردورا بكيكي ولو چاوي خوشي بگرن دما مرفان مجاري هاني جي ولو دلوينه دي ساز دوباره دكم هوشن قاطي گوهرتن هوشن چي اوروبا ونظام چي لو اوجلان نانرن يعني لديرو كا اوجلان نانرن اوجلان ده مال الشامي بود وگو كماليزم و جعرية قالي كردو تركه مصطفى كمال اتاتürk دجمني قالي كردو تركه ده مال السوري بود سالين حشتي ونوتي ده پشتی گوهاد گرتن گود نا تشتکی هی خاپاندنه کی مزن هی مصطفى كمال اتاتürk ندجمني قالي كرد و اجي ندجمني قالي تركم يعني ونتني ولو سر قالك استاده سرو بن بو يعني استراتيجيه بكيكي استراتيجيه اوجلان نريني وي ادريس بدليسي وكي خاين جديد پشتی گهاد گرتن و حتی روژا ایرو پس نه ادریس بدلیسی و پیمان ادنا برا ادریس بدلیسی و سلیم یاوزد جیه پس نو و جیه وکی میناک للجمع اوجلان وش دولتا ترک دخوازد بجورن يعني ام پیمانا بري ادریس بدلیسی و سلطان عثماني ام دي سابش جينن قاشو ديمكي اوجلان خود خشونا ادریس بدلیسی پیمانه کینو دخواسه و دولتا ترکشی نها و رجب طيب اردوغان دخش شونا سلطان عثماني سلیم یاوز گوی الگوری وی دماهانی ام ایروشید کارن وی پیمانه هانی و جینون پیک بینن خواسکا دولتا ترکشی گهدار بکو و ویتشتی هانی پیک بینه مبست نه اوه مبست اوجلان بری چوا ایریش دکر ایریشی کمال اتاتürk دکر يعني مثلا هايمه مبري بسني اوجلان وبكيكي دا ناس رخنا دكم بس من نقوتي والله حافظة دوستي قالي كرده من نقوتي مصطفى كمال اتاتürk ندجمني قالي كرده من نقوتي مبري جي من تقو نابي بيتشي دريسي بدليسي خاينه ونهاجز نابجم خاينه يعني تشتكي ولو تنه يعني كسي كولو رخنا يعني جيد بيجن هوشنگ PKK رش دکه برای سروکی خواه گرن برای پارتی خواه گرن برای خواه گرن که به چرنگی نزدیکی کمالیزم دبون مصطفى كمال اتاتürk دبون دولت اتاتürk دبون دولت کرد دبون دولت عنتوی دبون گلک تشتیم کن هندری PKK دهیه نها ناکوک ترسی تشتیم دست PKK ام وگرن مجارا پرتوکا اورمنجو هات کشتن و پرتوک يعني بري كو بداوي بلغوري انفورماسيوني كم خواند بري پرتوک بداوي يعني جامير هات كشتن ده حزارو ده هذا دوي پرتوک جيده لغوري انفورماسيوني مخواندي بحثا بيلوت دكه بحثا نجاتي كيا دكه لي ده حزارو يازداد ده حزارو يازداد روجنامواني كي ترك ناوي وي نجدت پکمزجی او جی پرتوکه کی تایبت لسر اوجلان و لسر پیلوت نجاتی کیا درتینه اوجلان و پیلوت و دولتا کور سیتشت تیتلا پرتوکه یه زی فوتوی پرتوکه زی جوار داویا ویدیوی دز داخینم دوی پرتوکه ده او پکمزجی نجدت پکمزجی دشوبيني في مجارهاني ودتشيل حتى فوتوي جورا بيلوت نجاتي انجينا نجاتي كيا دتش جوراوي كيفري جوراوي فوتوي وي دما بيلوت بو قالك انفورماسيون لسر بيلوت دندري في برتوكاهاني ده 2011 هاد داخستن زانم در دوری PKK وی پرتوکی خواندن نخواندن البته خواندن و اوجلان جینه ها خواند ایجر شاندن زندانه دولت ترکشی خواندیه اف پرتوکاهان نجدت پکمزجی نوکی اورمونجو جو اورمونجو ویده تر و کورتر و اشکره دویجه پیلوت نجاتی کیا و اوجلان و دولتا کور درین دولت ناو نیشانا پرتوکیه و پرتوک درکتو
و نه PKK نزیکی بی بو و نه دولت ترک نزیکی بی بو یعنی ما بس تعمل نوت و سسیا ده ورمنجو هات کشتن و پرتوگا خوا تمام نکرد 2011 یعنی دولت ترک براستی بی دموکرات PKK جی بی دموکرات قبول که وان نرینه هانه وان رخنه هانه یعنی جی مجارکی دنه پرسکی دنه ما وینه پیلوت دوی پرتوگه دو دما کو از بچکی شوپان مدید کو وینه پیلوت دورد داخلی از داویا ویدیو ده وینه پیلوت جز داخلیم لی دی سامره یعنی جبوم بچکی روشیری هدی زلال ده ولی لی افدر دوریم PKK آلی گریم PKK و به تایبت لیکولونر و افنویسکارین که جنوب دولو شاباش و تلیلیات کنو بحثا PKK کن به ملائکت و به گمان و به شک و شبهه به نزیک اوجلان ده به نزیک PKK ده نه از یکی که متشعب خواه کرو ما PKK دید 88 و نهایی کمین جار PKK در باسی مالا مبوه زاروگم از یازد واز صالیف یعنی وی چاقی از چند سالی بوم از زارو وی چاقی ما چاقی خواه کرو ما PKK دید حتی 2011 اکتبر 2011 لوی در بلژیکا از دوری PKK کتم مخاطره خواه بخاطر خواستن ما مشاف قطب و من رخنا يعني از مال اخونا سكني من رخنا لPKK کرو بچک لیفگر ارشیفا PKK پرتوکی PKK انفرماسیون در دورهانی از هنک فرصاد مجیه کرد بلوینم مجیه اوی که ولو کلس گرتی ولو بوی کورد نوا يعني مجیه در دورا PKK که تشتکی قبول ناکه تبرس قبول ناکه يعني تو خلق يعني نویسین رخنایی سر پیغمبرا لسر خودی لسر دنیای لسر همو تشتی يعني او كن لإيوان او في تشتی هاني قبول ناكن دي ساوي مجارة هاني مجارة بيلوت نكو ازبيزم اوجلان دو پرتوگا خود دو بیجه مانیفستویا شهرستانیه دموکراتیک ممکنه کسیره یلدرم و پیلوت نه آجان دولتی بن و يعني بلكي اوجلان يعني اگر دباش وقتی اف گمان لجم اوجلان هي گمانا کو ممکنه نه آجان دولتی اف گمانا اوجلان دی اوجلان لیبرون بخوازه جبر کو بری سال حشتی و سال نوتی دفش حشتی شی بردن ده سال نوتی ده داویا سال حشتی و سال نوتی امولو هاتن پرورده کرن کو کسیره یلدرم و نجاتی کیا پیلوت آجانن پیلوت جی آگریه جهره ما آگریه کساتی که براستی که ولو بمجو موران بگمانی يعني سال 1956 دهاتی دنیای و لگوری فوتوی و لگوری انفرماسیونی سر يعني فوتوی گوراوی کیلا گوراوی و کو نه ماه نهاد نه ماه ستمبر ده 82 دهاتی کشتن چرا هاتی کشتن پیلوت جی نه پیلوت عسکری بو اف طیاره فروکی کو جبو زراعتی درمان زراعتی دوشینه بلا ذکر سر عرضه پیلوت وی فروکا هانی بو یعنی لاوی پیلوت ده 2014 ده وی چاقی وقتی که پیلوت کشتن زارو بو 2014 مزن بیه دیسا دوسیا باوی خواه دلوینه و دبیجه یعنی باوی گله کس دبیجن کو فروکا باوی وی طیاره باوی وی اوچاقا باوی وی آنجاتی که یا وقتی ده که دیلو پیلوت خوشه خلاص ده بریندار و برینی وی سیفک بون یعنی برینی وی سیفک بون وقتی کو خوش پرشوت داویجو خو خلاص ده تی بسر نگی خود تی خستخانه
تي نخوشخانه و لدولتا ترك ترمي كسكي شودي د معلوماتي و د بيجو والله اف بيلوت و د فروكا خود فروكا كتي و شوتي و افي شوتي افيلا يوي د بي كافي دي ان ا من ديسا غوري وكن و ام دي ان ا اف كسي دندري غوري د كاغلو نجاتي كيا ان نجاتي كيا يعني گمان لجم لاوي بيلوت جي هبو قالوا افيا باوي وي افنا با اف كي في كسي د غوري د گلك كس د بيجن كو پیروت چوی گهاشتی خسته بیندار گهاشتی خسته و برینی وی نه قواسه يعني امرنين اف ترمي مري و اي شوتي اف كي افيكو دولتي دايما الباطاوي ديمك گمان لسر مرن يعني كشتنا بيلوتشي هي چما وجبرچه لغوري كيلا كل سرغورا ويهي كود نهي مع ستمبر ده حشتي ودواد هاتي كشتن ديمك نها كي ما يساغ كثيره يلدرم ما يساغ كثيره يلدرم اوجي خال سويد كال نرويج كال دنمارك كال خوشارتي لغوري آگاهي م هنا ويچ هاغي هنا صالح حشتي يعني او حشتي و حفتا دفش بككي برداي بيشتي كونغرا بككي حشتي وشش حتى ويش اغيشي نابا بككي دبو كونغريجي حاضر بو حشتي وششا كونغري سيسيا بشتر دچو اوروبا و دفش بككي بردده او جلان حفتي و حشتي و حفتا ببورن حشتي وششا کنگره سیاسی لدار دکوه ای پی کسی ریلدرم تیده هزار دبه 86 کنگر دقیقه 87 کسی ریلدرم دچ اروپا و دفش پی برده او جلانجی ده عینی ساله ده 87 دچ اروپا مد ویدیو بریویجی ده بحث کرد دچ یعنی ناوی بیچی دیلواری یلدرم شدی بینو کسی رشی قاد بینه نابینه از ریم جاری از نظرم دیمکی کی مایی ساخ کسی ری یلدرم مایی ساخ وندکارن وگرن جیلگوری انفرماسیونی که مبدس خستن کسی ری یلدرم ده نفوسا او جلان ده حتی نها لسرناوی جناوی یعنی سرناوی قید کریه هینا جناویه و جلان حتى نهاش ابوقات خور نگوتی يعني پیش نتیتی کو هرن د خانه اوی د کملیک اوی د چتیوی د جم دولت ترک يعني وكي كثير يلدرم وكي نجناوي افجي يعني حتى نهان لسرنافي بي وكي جن وكي هفجين كثير يلدرم لبيشا قانوني للجم دولت ترك حتى نها جناو جلان مجار نأذي مجار بيلوت كساياتيا بيلوت اف كسين هان افي طياري هان چاوات حشتي و دوا دهات كشتن چل جمعي هبون جبر كساياتي كي گلكي گرينگه ده هفته و هفتاده او جلان جوینا پارتیا خو کومیتانا وندیا پارتیه هینا بری د جوینا دا مزراندنه لمالا پیلوت لانقره دارخستیه لمالا پیلوت لمالا وی کسی هانه لأوی کسی کو او جلان جمر دیویجه آجان دولتیه کومیتا آری وبر آری خستنه هینا خو نکری پارتی دمالا وی ده هفته و 70 ساله 1970 لانقره لمالا پیلوت جدیانه وجا اوجلان دولو د پرتوکی خوشی د بحث دکه او د داخویانی خوشی ام بترس بون و دریه صوبه مفکری اشتبو و اگر دولت ایریشی ما بکش بو ام بلگه و قاقت ام دیرکت ام باوشن ناوا آگر هندري صوبه دش بوك قاشو واگر جمر بپرسن چه هي چتنه ام بيجن ولا ام نزيكي سرسالين و ام جواتو و جنك جي بوان ربو كابي كثيره بو كابي كيبو ام هاتن ولو شاهيكي وحفله كي تشتكي ولوان يعني قاشو وجلنا يقولوا دولتي بخابين ديمك جيفينا بككي ده هفته و هفتاده بري لگونده فيسي للجي بري جيفينا دا مزراندنه لمالا پیلوت لانقره
اف جیوین چیبیو اگر پیلوت آجان دولتی به برای کنتاکت هاوی دیرکت با اوجلان را به جبو چه حوالی ریخستنی دن به پیلوت دناس کرن جبو چه حوالی خوی دنی ریخستنی اوجلان به پیلوت اگر پیلوت بر راستی آجان دولتی بو والگوری امشه اوجلان تیدیجن افجی پرسن یعنی بحثا مجرد كليا بيلوت وجلان بمحمد علي بيرانجي ومناقشه برتوكا محمد علي بيرانجي بحساب مجرى هانيدك وبرتوكي وجلان زي داويه وقال لك جاريك وجلان بحثا ديروكا باكيك بحثا بيلوت دك لي وجلان وكي بيلوت وكي اجانكي دولتي وجلان وكي كو اوي بيلوت خاباندي ودريا ويد دولتا ترك وميت ونظام شو حموتش خاباندي ونا وجلان يعني دبن يا بسايا ميتي وبسايا دولتا ترك دي اندري امرالي دي وميت وارتشا ترك وهيزي دريا وهيزي عثماني وجلان دو باريس وشخوا بيلو جهاتيه كشتن دبكو هنا صاغ بجي دبكو او كسي اندري وي غوريد نه پیلوت بو یعنی تشتین ولو تفریحه د دیروکا پککی د نزلال بمجو موران د دیروکا پککی د دولتات تی کلین د نابرا هر دو دولتات براستی جهه گمان و شک و شبهتینه یعنی از ایمه کو از دبینم از تنی پرسا بدم پیش از پرسا بلبینم برسف دمینی الجم کی الجم لیکولینر جبر يعني كسن على قدر كو قاربن برسفا وان برسيهان بدن حتى مجارك يدن دناوا خير وخوشية ده بمينن